Nongeye kubasuhuza mbifurije gukomeza kugubwa neza ndagira ngo munyemere muri kano kanya twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Uvira. Igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyamaze kurahirira ko rwose cyiteguye kwinjira muri Uvira neza cyane, ari nayo mirwano imaze iminsi iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri guhuza iki gisirikare FARDC ndetse n'abarwana ku ruhande rwacyo Wazalendo n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byose ngo bigamije kwinjira muri Uvira ku rwego rukomeye cyane. Ubwo ngiye kubanyuriramo muri make y'ukuntu bateguye iyi operasiyo yinjira mu mujyi wa Uvira, kandi byose bikagera no gusunikiramo Alliance Fleuve Congo M23 muri rusange. Nako kandi turaza no kugenda turebera hamwe andi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi muri rusange. Reka nizimbye mu magambo munyemerere twerekeze muri iyi nkuru ku buryo burambuye ndetse n'andi makuru agiye atandukanye dukomeza kugenda tubategurira. Reba wasanditse subscribe nanjye nkwinjize muri aya makuru ku buryo burambuye. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko urugamba cyatangije muri iki cyumweru rugamije kwisubiza ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo biri mu mujyi wa Uvira. Ku itariki ya 24 Ukuboza mwaka wa 2025 iki gisirikare cyifatanyije n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo byagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya FCM 23 muri centre ya Makobora iri muri teritwari ya Fizi, byifashishije indege z'intambara, drone ndetse n'intwaro ziremereye. Ku gicamunsi cya Noheli abarwanyi ba FCM 23 bavuye muri iyi centre bari bamazemo ibyumweru bibiri berekeza mu bice byo mu majyaruguru. Nta mirwano yabaye kuri uwo munsi, nubwo Wazalendo bigambye intsinzi ikomeye cyane. Ku itariki ya 26 Ukuboza ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ziri kugaba ibitero ku birindiro bya FCM 23 muri teritwari ya Uvira. Drone zazo zarashe ku cyambu cya Karundu giherereye mu nkengero z'umujyi wa Uvira ku kiyaga cya Tanganyika. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa General Major Sylvain Ikenge Bosuma ku itariki ya 27 Ukuboza ubwo ni ku munsi w'ejo yatangaje ko kiri kugenzura Makobora ya mbere ndetse na Makobora ya kabiri. Imirwano ikaba ikomereje mu duce turimo ibirometero 7 ugana mu mujyi wa Uvira. General Major Ikenge yagize ati uyu munsi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo kiri kugenzura Makobora ya mbere ndetse na Makobora ya kabiri yose kuva mu gitondo. Imirwano iri kubera mu duce twa Katongo ndetse na Kabimba mu birometero bigera kuri 7 umuva mu mujyi wa Uvira muri rusange. AFCM 23 yinjiye mu mujyi wa Uvira ku itariki ya 9 Ukuboza yuvamo ku itariki ya 17 ndetse na 18 Ukuboza. Yasobanuye ko yafashije iki cyemezo mu rwego rwo kubaka icyizere mu biganiro biyihuza na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bigende neza. Ubuyobozi bwa FCM 23 bwatangaje ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitagomba gusubira muri uyu mujyi, ahubwo ko ukwiye kugenzurirwa n'abasivile cyangwa se ukoherezwamo ingabo zitagira uruhare zibogamiyeho. Abarwanyi ba FCM 23 bagumye mu bice bikikije umujyi wa Uvira mu majyepfo nka Makobora, mu majyaruguru yawo ndetse no mu misozi iri mu burengerazuba. Byabashe cyane leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko batigeze bava muri uyu mujyi. Bisa naho ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo bishaka gusunikira abarwanyi ba AFCM 23 mu mujyi wa Uvira, bikabashingiraho bigaragariza abahuza barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari kari ikimenyetso cy'uko batigeze bawuvamo. Aho ngo niho ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishobora guhera zigaba ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba AFCM 23 mu mujyi wa Uvira nk'uko zabigenje muri Makobora ku itariki ya 24 Ukuboza. Bawuvamo zigatangaza ko zawisubije zikoresheje imbaraga nyuma y'uko AFCM 23 yari yanze kuwuvamo ku neza. Twerekeje mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. General Alain Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe w'u Burundi kuva mu mwaka wa 2020 kugeza 2022 yimuriwe mu bitaro byigenga bya Kira i Bujumbura ku itariki ya 27 Ukuboza mwaka wa 2025 nyuma y'amezi 2 avurirwa mu ntara ya Gitega. Bunyoni yatawe muri yombi muri Mata mwaka wa 2023 akurikiranyweho ibyaha birimo kugambanira igihugu ndetse n'umugambi wo kugirira nabi Perezida Evariste Ndayishimiye. Urukiko rwarabimuhamije rumukatira igifungo cya burundu. Ku itariki ya 9 Ukwakira mwaka wa 2025 Bunyoni yakuwe muri gereza ya Gitega nyuma y'aho umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ugaragaje ko adatabawe vuba ashobora no gupfa kuko yari yararembye cyane. Bivugwa ko ubwo Bunyoni yari mu bitaro bikuru bya Gitega yari yorohewe kuko bitandukanye n'uko ubuzima bwe bwari bumeze ubwo yari afungiwe mu kazu ke wenyine muri gereza, ubuho yashoboraga no kuvuga. Mbere y'uko Bunyoni yoherezwa mu bitaro bya Kira, bashinzwe umutekano barimo abapolisi, abakozi b'urwego rw'iperereza n'intumwa ya Perezida Ndayishimiye babanje
yabanje kujya kuhakorera igenzura mu cyumweru gishize. Ubwo Bunyoni yagezwaga muri ibi bitaro byari byagizwe ibanga rikomeye cyane kuko ntiyinjiriye mu marembo asanzwe anyuramo abarwayi ndetse n'abakozi babyo nk'uko byari bimeze i Gitega, umutekano waho wakajijwe ku rwego rukomeye cyane. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ku itariki ya 28 Ukuboza mu mwaka wa 2025 Abanyaguinea Conakry babyukiye mu matora y'umukuru w'igihugu aho General Mamadi Doumbouya ahabwa amahirwe yo kwegukana intsinzi. Ibiro by'itora byafunguwe mu gitondo mu masaa moya, abiyandikishije kuri liste y'itora barenga 6,700,000 ndetse biteganyijwe ko ibyavuye mu matora bizatangazwa nyuma y'amasaha 72. Abakandida barindwi nibo bahataniye umwanya wa perezida barimo General Mamadi Doumbouya uyobora inzibacyuho, Abdoulaye Yero Baldé Makare, Kamara Ibrahimu Abesira, Fayransana Mirimono ndetse n'uwitwa Abdoulaye Kuruma, Muhammad Nabe Buna Keita ndetse na Mohamed Sherifu Tunkara. Muri aba bakandida bose General Mamadi Doumbouya niwe uhabwa amahirwe menshi yo gutsinda aya matora y'umukuru w'igihugu hashingiye hanini ku mbaraga za politiki arusha abo bahanganye. Bari mu guhangana na Doumbouya ariko bari mu buhungiro hanze y'igihugu harimo Alpha Condé wahiritswe ku butegetsi muri 2021 ndetse na Cellou Dalein Diallo utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu kuva kera. Mbere y'uko aya matora aba muri Kanama mu mwaka wa 2025 Doumbouya yahagaritse amashyaka atatu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwe harimo n'iryo wahoze ari perezida Alpha Condé. Doumbouya watorejwe akanakorera igisirikare cy'Ubufaransa mu bihugu birimo Afghanistan yayoboye itsinda ryafunze rikanahirika ku butegetsi perezida Alpha Condé ku itariki ya 5 Nzeri mu mwaka wa 2021. Nako bimeze muri Centrafrique. Abaturage ba Repubulika ya Centrafrique baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Perezida Faustin Archange Touadera ahabwa amahirwe yo kuyegukana akayobora manda ya gatatu. Biyandikishije kuri liste y'itora barenga 2,300,000. Usibye umukuru w'igihugu haratorwa n'abagize inteko ishinga amategeko, abayobozi b'intara ndetse n'amakomine. Abakandida barindwi nibo bahatanye ku mwanya wa perezida barimo n'abahoze ari abaminisitiri b'intebe Anicet Georges Dorogere ndetse na Henry Marie Dontra. Dorogere yabaye wa kabiri mu matora abiri aheruka 2015 ndetse na 2020. Henry Marie Dontra yabaye minisitiri w'intebe hagati ya Kamena mu mwaka wa 2021 ndetse na Gashyantare muri 2022. Cyakora Archange Touadera wahoze ari umwarimu w'imibare niwe benshi biteze ko ari bwongere gutorerwa agakomeza kuyobora iki gihugu. Yavuye mu mwuga w'ubwarimu ajya muri politike nyuma y'uko uwari perezida icyo gihe François Bazize amugize minisitiri w'intebe mu mwaka wa 2008. Touadera yakomeje muri uwo mwanya kugeza muri 2013 ubwo ubutegetsi bwari buriho bwahirikwaga n'ihuriro ry'inyeshyamba. Nyuma y'imyaka 3 y'inzibacyuho irimo imvururu nyinshi cyane, Touadera yiyamamarije umwanya wa perezida atorwa hanini bishingiye ku myumvire y'uko ari umuntu udafite aho bagamiye, umuntu udafite aho ahuriye n'imitwe yitwaje intwaro irimo Seleka ndetse na Antibalaka. Ashimirwa kuba yaragize uruhare rukomeye cyane mu kugarura amahoro ndetse n'ituze muri iki gihugu nyuma y'imyaka myinshi y'intambara zari zarasigishegeshe. Yabigezeho bifashijwemo n'amasezerano yagiranye n'ingabo z'u Rwanda zikomeje kumufasha gucunga umutekano w'igihugu cya Centrafrique. Amatora aheruka kugira ngo agende neza byagizwemo uruhare n'ingabo z'umutekano z'u Rwanda zacunze umutekano mu bice byinshi zikora akazi ubusanzwe kagorana ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro za Loni. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Musalia Mudavadi ufite n'inshingano wagereranya n'iza minisitiri w'intebe muri Kenya yatanze igitekerezo cy'uko itegeko nshinga ry'iki gihugu rivugururwa kugira ngo ibyuho birimo bikosorwe. Mu mwaka wa 2027 Kenya ifite amatora rusange ari nabwo hazatorwa umukuru w'igihugu. Mudavadi aherutse gutanga igitekerezo cy'uko kuri uwo munsi hakorwa referendum. Mudavadi yavuze ko ibyo byatuma ibyuho biri mu miyoborere y'igihugu biterwa n'itegeko nshinga bikurwaho, hanyuma abaturage bagatora mu buryo busesuye uko bifuza kuyoborwa. Uyu mugabo wahoze mu nteko ishinga amategeko yavuze ko bakoresha amatora yo muri 2027 nk'urugero rwo gukemura ibibazo bigakemurwa binyuze mu bibazo abaturage batora muri referendum bikabafasha kuvugurura itegeko nshinga ryabo rya 2010. Mudavadi yavuze ko byatuma hatabaho iki bibazo byatuma amatora ya 2027 bipfabusa. Ati turi kwinjira mu bihe bigoye cyane aho amatora ya 2027 ashobora guteshwa agaciro na mbere y'uko atangira. Itegeko nshinga
nshinga rya 2010 risaba ko hagenwa imbibi z'uburyo amatora akorwamo. Itegeko nshinga ryari ryaratanze igihe ntarengwa cy'itariki ya 8 Werurwe mu mwaka wa 2024 twararigirengagije turi mu bihe turi gukora binyuranyije n'ibyo itegeko nshinga riteganya. Yavuze ko muri iyo referendum hazashyirwamo umwanya wa minisitiri w'intebe ndetse n'umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibitekerezo bye byamaganiwe kure n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga ko igitekerezo cye kigamije kugumisha Perezida William Somei Ruto ku butegetsi aho kuba kigamije neza igihugu. Umuyobozi w'ishyaka PRP ritavuga rumwe n'ubutegetsi yitwa Martha Karua yavuze ko iki gitekerezo giteye urujijo ko azakirwanya mu buryo bwose bushoboka. Ati gusaba ko habaho referendum bigamije kuyobya abantu. Mudavadi ari gusaba referendum mu izina rya Perezida Ruto, niwe uri ku butegetsi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibihugu 21 byiganjemo iby'Abarabu, Afurika ndetse n'imiryango mpuzamahanga y'abayisilamu byasohoye itangazo bihuriyeho ryamagana icyemezo cya guverinoma ya Israel cyo kwemeza Somaliland nk'igihugu cyigenga kitabarizwa muri Somalia. Ibihugu byagaragaje ko kuba Israel yemeye Somaliland nk'igihugu cyigenga ari igikorwa kinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga kandi ko gishobora guhungabanya umutekano w'akarere n'igice kigora ku nyanja itukura. Iri tangazo rihuriweho n'ibihugu birimo Arabia Saudite, Misiri, Turkiya, Iran, Pakistan, Qatar, Jordania, Algeria, Iraq, Kuwait, Oman, Libya, Palestine, Somalia, Sudan, Yemen, Comoros, Djibouti, Gambia, ibirwa bya Maldives, Nigeria n'umuryango mpuzamahanga w'abayisilamu ku isi nibyo byasohoye iri tangazo ryamagana kuri igitekerezo cya Israel. Ibi bihugu byagaragaje ko gufata umwanzuro wo gushyirira hanze itangazo rihuriweho bizatuma Somalia ikomeza kugenzura ubutaka bwayo. Ku itariki ya 26 Ukuboza mu mwaka wa 2025 nibwo Minisitiri w'Intebe w'Ububanyi n'Amahanga ba Israel bashyize umukono ku itangazo ryemeza ko Somaliland ari igihugu cyigenga, bagaragaza ko biteguye gutanga ubufatanye hagati y'impande zombi mu rwego rw'ubuhinzi, ubuzima, ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu. Minisitiri w'Intebe wa Israel yitwa Benjamin Netanyahu yahamagaye ku murongo wa telefone Perezida wa Somaliland Dr Abdurrahman Mohamed Abdallah amushimira imiyoborere ye n'uko yiyemeje guharanira umutekano n'amahoro, anamusaba kuzasura Israel mu gihe kiri imbere. Minisiteri y'Ingabo mu Bwongereza yatangaje ko guhera muri Werurwe mwaka wa 2026 urubyiruko rubyifuza ruzajya ruhabwa imyitozo ya gisirikare kandi ko nyuma yayo ruzaba rufite amahitamo yo kukigumamo cyangwa se gusubira mu buzima bwa gisivile. Itangazo iyi minisiteri yasohoye ku itariki ya 27 Ukuboza mwaka wa 2025 rivuga ko urubyiruko rutarengeje imyaka 25 ruzajya ruhembwa mu gihe cyose cy'imyitozo ya gisirikare kugira ngo abongereza bashishikarire kwinjira muri iyi gahunda. Ikigamijwe ahanini ni muri iyi gahunda yaherukaga mu mwaka mu 1960 ni ukongera imbaraga mu mubano w'igisirikare ndetse n'abaturage nk'uko iri tangazo rikomeza ribivuga. Biteganyijwe ko imyitozo izatangwa mu byiciro byose birimo icyo kurwanira ku butaka, mu kirere ndetse no mu mazi. Leta y'Ubwongereza isobanura ko urubyiruko rw'Abongereza ruzashobora gutahura ubushobozi budasanzwe rufite. Minisitiri w'Ingabo John Healey yatangaje ko muri gahunda yo gutoza abatwara indege urubyiruko 150 ariko ruzakirwa, ariko ko hari gahunda yo kongera umubare mu gihe kiri imbere ukagera ku 1000. Ibihugu by'i Burayi bimaze igihe kinini bigaragaza ko bikwiriye kuvugurura igisirikare cyabyo mu rwego rwo kwirinda kuzatungurwa nk'uko Ukraine yatunguwe n'igihugu cy'Uburusiya kikayigabaho ibitero. Ibi bihugu birimo Ubwongereza ndetse n'ibindi byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byamaze gufata umwanzuro wo kongera ingengo y'imari, ariko bigaragaza ko ibyo bidahagije na gatoya, ahubwo ko abasivile bagomba no kwitoza imyitozo ya gisirikare. Nko mu Bufaransa, ubuyobozi bukuru bw'igisirikare bugaragaza ko Abafaransa bakwiriye kwitegura kwitangira igihugu, byaba na ngombwa bakaba banagipfira. Kongera umubare w'abasirikare ndetse no gutoza abasivile nibyo biri gutekerezwaho kurusha ibindi. Mu yandi makuru, ubushakashatsi bw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS bwagaragaje ko abanyaburayi barenga 800,000 bapfa buri mwaka bishwe no kunywa inzoga nyinshi. Iyi raporo yagaragaje ko i Burayi ariho hantu haba umubare munini w'abantu banywa inzoga nyinshi kurusha mu yindi migabane yose ku isi. Uku kunywa ibisindisha byinshi nibyo bituma umubare w'abahitanwa nazo wiyongera buri mwaka ku buryo bukabije. Muri 2019 barenga 145 bishwe n'inzoga i Burayi bitewe n'uko abantu bakunda kunywa inzoga birangira bamwe muri bo bikomerekeje bakoze impanuka zo mu muhanda, naho abandi bakagwa bikabaviramo gupfa. OMS yagaragaje ko indi mpamvu
ari ukubera ko kunywa inzoga bikunze gutuma abantu bagirana urugomo rushobora kuganisha ku rupfu. Mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 10 ndetse na 19 ndetse n'ufite iri hagati ya 20 ndetse na 29, OMS ivuga ko 13.5% by'impfu z'abari muri iyo myaka ziterwa no kunywa inzoga. Ubushakashatsi bwerekanye kandi ko 1/2 cy'abicwa n'inzoga i Burayi baturuka mu bihugu byo mu burasirazuba bw'uyu mugabane, naho ibyo mu burengerazuba no mu majyepfo byo bifite umubare muke kuko uri hasi ya 20% by'izo mfu. OMS igaragaza ko nibura buri mwaka ku isi abantu miliyoni 3 bapfa biturutse ku mpamvu zatewe n'inzoga, bingana na 5.3% by'impfu zose zibaho ku mwaka muri rusange. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru magufi yaragezweho muri kano kanya, kandi akaba amakuru yagarukaga hirya no hino mu isi. Mukomeze kugubwa neza kandi ibihe byiza bikomeze kubasakaraho muri uyu munsi wose ndetse no muri uyu mugoroba turimo muri kano kanya. Ibihe byiza ndetse n'amahoro y'Imana kuri mwebwe n'abanyu bose.